Ni hao tā sia hao tēnā koutou katoa, kei konei hau, kei te temepara o Long Fu ki Beijing. I te rā nei tūtakitaki te Premier Chris Luxon ki te prehitini a o haina a Xi Jinping o tōna wā tuatahi hei Premier mo Aotearoa. Engari, e hara ko ngā mahi tōranga pū noiho e huri ana te aro o te marea. Ko te whakanui i te mātahi o te tau, i a Matariki hoki i tērā. Mānawatia na ngā kaiarahi umanga o Aotearoa me haina hoki i te mātahi o te tau. Te ui nei o haina ne kia atu i te kaumano tau, tō rātau e pakeke. Ko au atu ngā tau e whai ana i tō rātau ake maramataka, e hare i te mea kei te whai rātau i te Gregorian calendar. Nō reira kei reira ki, tērā momo hononga. Te whakanui i ngā whetū, te tātai arorangi. We're going to your left hand side, left. Right. 右边 Back over to the left. 左边 Whakaako ana kere ama right me tōna kapa o Ngāti Whakaue kia whiria te hononga kia haina mā te ahurea Māori. E tika ana kia whakanui a tahitia e mātau a Matariki te huringa o te tauhau Māori, kei a rātau tō rātau ake tauhau, kei a tātau tō tātau ake tauhau anō hoki. Nō reira ko te rangi tāmiro i ngā hurea e rua, i ngā whakapono e rua, o tira i ngā tauhau e rua. He wā hoki mā ngā kai umanga o haina pēnei ia Kevin Gong, he hoa umanga o Moana Aotearoa, te whakatairanga i ngā hononga kua whiria ke i tēnei wiki. We respect the Māori culture. Like as you see, I'm the part of Māori family. Yeah? So we got very good product from Moana, the abalone, also oyster. So we focus on this product and deliver to the middle of China. It'll be a fantastic opportunity to connect with people who are bridge building between these two great countries of China and New Zealand. Whai wāhi hoki te Premier kia tū Māori ki te poho o Te Kapa. Nā mātau ia i pōhiri kia haere mai ki wainga i Te Kapa tūai. I te mea ākoa ngā huatanga tōranga pū o te kāinga, mā te aha i te whakātu i te kotahitanga. Me he mea ka kite te iwi whānui, o tira te ao whānui i te kotahitanga, ka noho tērā he mana ko mā tātou. Ko te hi, hei oranga mō ngā umanga o Aotearoa ki roto o haina. Koinei tērā whakamutunga o tā te Premier noho ki konei ki haina, hei te pōnei ka tūtakitaki ia kia Premier Li Qiang, mautonu mai kia Aukaha News, Tahu News, te ao Māori hoki, ki o mātou pai pāpāho papori, ki reira pāpāho atu ai, ngā whakarite ngā katoa, ngā whakarite ngā kei mui a mātou, ki konei ki haina. Ko Te Kawa Paora tēnei, mā Aukaha, atu i Beijing. Zai tian, hei kona.